warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Ismi Nurul Syahira binti Zainuddin. Umri wahidun wa ishruna sana. Wa ana min wilayah Johor wa askunu fi Madinah Johor Bahru. Adrusu fi Jami'ah At-Tarbiyatu As-Sultani Idris. Fi hadzal video sata'addatsu an usrati wa aqaddimuha lakum. Hadza walidi ismuhu Zainuddin bin Salim wa huwa al-an mutaqa'idun ba'da an kana ya'malu fil qita'i al-khas. Wa hadhihi walidati ismuha Alina binti Muhammad Siddiq wa qad tuwaffiyat indama kana umri sanatan wahidah faqat. Ana al-bintu al-thalitha wal-akhirah min baini thalatha ihwa. Hazihi ukhti ismuha Nurul Hanisa binti Zainuddin wa hiya rabbatun baiti mutazawwijah wa ladaiha khamsa awlad wa taskunu fi Muazzam Shah fi wilayah Faham. Wa hadza ahi ismuhu Muhammad Faiz bin Zainuddin wa huwa rajulun a'mal wa huwa aidan mutazawwij wa ladaihi tiflun wahid wa yaskunu fi Johor Bahru wilayah Johor. Hadza jaddi ismuhu Siddiq bin Dul wa kana umruhu 75 sana. Hadhihi jaddati ismuha Taria binti Sa'ad wa kana umruha 74 sana. Hadza ma aradtu an asharika ma'akum an usrati. Syukran jazilan alal musyahadah wa ila liqa.